glasa da znam što radite. I to ću vam ja pismeno napisati. Dobro? Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu akademska je nastavna i znanstvena institucija čije temeljno područje znanstvenog interesa i podučavanja jest kineziologija, relativno mlada znanost. Ime joj je izvedeno od grčke riječi kinesis, pokret. Taj pokret se proučava u mnogim gibanjima, a jedno od njih je i skijanje. Skijanje kao predmet do diplomskog studija postoji u nastavnom planu i programu od samog početka rada fakulteta 1959. godine, a provodilo se različitim oblicima terenske nastave. U 1978. dolazimo mladi, nadobudni ljudi, Bojan i ja. Stariji kolege, naši profesori, poglavito profesor Lanc, primaju nas, uvode nas u tu čaroliju sporta, ugode, predmeta, nastave. Danas je nositelj predmeta skijanje profesor dr. znanosti Bojan Matković, redoviti profesor u trajnom zvanju, koji radi na Kineziološkom fakultetu od 1978. godine. Na predmetu je 2004. godine zaposlen i asistent, danas docent Vjekoslav Cigrovski. Bojana sam upoznao prije puno godina, a naravno povezala se ljubav prema skijanju. Još dok je bio mladi asistent na katedri skijanja kod profesora Blaškovića, bio je izuzetno aktivan u radu Hrvatskog skijaškog zbora učitelja i trenera skijanja. Radili smo zajedno na nastavi skijanja na fakultetu, bili smo članovi skijaškog demo tima i kroz ta dva programa mnoge ljude naučili smo skijati. Oni su zavoljeli skijanje i dan danas ga uspješno promoviraju. Kasnije, kad je profesor Matković preuzeo katedru, još žešće prionio afirmaciji skijanja u Hrvatskoj i u to vrijeme smo ostvarili izuzetno plodonosnu suradnju u Hrvatskom skijaškom savezu u vrijeme najvećih svjetskih uspjeha hrvatskog skijanja. Tijekom nastave iz predmeta skijanje, studenti dobivaju osnovne teorijske, teorijsko-praktične te praktične informacije o alpskom skijanju kao kineziološkoj aktivnosti. Nastava se provodi u prostorima Kineziološkog fakulteta te u obliku terenske nastave u adekvatnom skijaškom centru Sappada u Italiji. Prije 25 godina profesor Matković je doveo fakultet u Sapadu, gdje se još dan danas održava nastava i Sapada je postala baza učiteljskog, odnosno fakultetskog skijanja. Je, rekao bi, optimalno skijalište, najbolje dobijena vrijednost za uloženi novac. Zašto to sve skupa govorim? Zato jer hoću naglasiti koliko je važan predani rad fakulteta za hrvatsko skijanje. Jer bez dobrih učitelja i dobrih trenera skijanja nema niti vrhunskih skijaša, nema niti široke baze iz koje možemo mi crpiti talente. Con molto piacere ospitiamo gli amici e colleghi dell'Università di Zagabria e da anni, da 25 anni o forse anche più, c'è questa collaborazione e noi siamo molto affezionati, tutta
lo staff, tutto il corpo docenti dell'università e quindi ci fa molto piacere condividere ogni anno con loro questa esperienza. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. Dva su osnovna zadatka, cilja ovoga predmeta. Upoznavanje i usvajanje elemenata tehnike skijaškog trčanja od strane studenata na nivou demonstracije, te upoznavanje i usvajanje elemenata skijaške tehnike, metodičkih vježbi te načina podučavanja skijaških tehnika koje će studentu omogućiti da uspješno odgovori pozivu magistra kineziologije. Gods make wrong with eyes, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Započeli smo suradnju na predmetu skijanje 1993. godine u 12. mjesecu na Sljemenu pa sve do 2020. godine radim kao nastavnik u Sapadi. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. Abbiamo lavorato insieme per 28 anni e con grande successo. Col professore abbiamo lavorato sempre con molto impegno, con molta serietà, una persona precisa, una persona che lavora, non si tira mai indietro e che soprattutto ama molto i ragazzi. Ma io mi ricordo nel 96-97 eravamo lì, ci siamo conosciuti all'Obertaler e tu mi hai chiesto spaghetti alla carbonara, sei rimasto contentissimo e alla sera siamo andati all'Edelweiss e abbiamo fatto un festone perché tu eri soddisfatto di tutto. Ispit iz predmeta skijanje podijeljen je na praktični i teorijski dio. Kako bi savladao nastavni plan i program, student mora pokazati određenu razinu praktičnog i teorijskog znanja. Nakon odslušane nastave, student je tijekom polaganja praktičnog dijela ispita dužan demonstrirati 6 elemenata skijaške tehnike iz osnovne i napredne škole alpskog skijanja. Svaki pojedini element skijaške tehnike student demonstrira pojedinačno na adekvatnom skijaškom terenu. Nakon položenog praktičnog dijela ispita, student ima pravo pristupiti teorijskom dijelu ispita. Naime, da bi ta kvaliteta nastave u Sapadi bila tako kvalitetna i tako dobra, od 1997. godine započinjemo sa određenim seminarima nas učitelja. I evo, ta tradicija se isto tako sve do današnjeg dana, do 2019. godine, odvija na različitim lokacijama, a započeli smo prvu u Sapadi 1997. godine, znači sada evo prije 22 godine. Nakon toga od 2002. godine smo ovdje u Cortini d'Ampezzo i također takvo je usavršavanje, isto i uvježbavanje i pripremanje za cjelokupnu nastavnu sezonu doprinosi opet kvaliteti ovog predmeta i usavršavanju naše tehnike, ali isto tako cijelog nastavnog procesa gdje ujednačavamo različite demonstracije. Cortina počinje sa mojim pojavljivanjem u Sapadi. Sve je počelo formalno, ali to se produžilo u skoro 20 godina i završilo sa jednim velikim i lijepim prijateljstvom. Vratit ću se na početke, sjetit se prvog predavanja profa kad je rekao da je skijanje pokret. Ja tada to možda nisam razumio najbolje, 15 godina već te lijepe Sapade, tog pokreta kojeg danas uistinu razumijem,
donio je zaista lijepe i ugodne trenutke sa svim našim kolegama, profesorima, prijateljima koji su nam se uvijek pridružili našim skijanjima. I ja mogu samo reći da taj pokret koji je profesor spomenuo na prvom predavanju i danas traje na moje veliko veselje i nadam se da će trajati još dugo godina. La scuola sci Sappada ringrazia la Facoltà dello Sport dell'Università di Zagabria per essere presenti qui a Sappada da oltre 25 anni con i loro corsi sci. Buona è la collaborazione tra la scuola sci e l'Università di Zagabria, la Facoltà dello Sport, che hanno portato tanti istruttori di Zagabria a fare i loro corsi sulle piste di Sappada e a collaborare anche con lo ski show. Uz mnoge aspekte važne za kvalitetno provođenje nastave skijanje u Sapadi, vrlo važnu funkciju imaju i liječnici, koji su na raspolaganju tijekom provođenja nastave i koji brinu o zdravstvenom stanju studenata. Liječnici katedre za medicinu sporta i vježbanja, kao i njihovi suradnici, su prisutni ne samo u hotelu cijeli dan, nego i na svim skijaškim stazama. Ono što moram priznati je da nismo imali previše posla u to doba, a najvećim dijelom možemo zahvaliti našim vrhunskim zapravo učiteljima skijanja, odnosno predmetnim nastavnicima, koji su svoje veliko znanje i svoj veliki trud uložili u studente da što prije riješe svoje skijaške temelje. Sappada je definitivno mjesto koje je vrlo dobro za nastavu, ne samo što se tiče skijaških terena, nego i cijele strukture. Da 25 anni qui c'è la scuola dello sport all'Università di Zagabria. Abbiamo un ottimo rapporto con questa scuola perché fa la formazione sia tecnica che anche delle regole dello sci di questi studenti. Mi date un'occhiata lì, qua giù in fondo al campo gara, che ecco, c'è una signora a terra. Questo è un intervento che dobbiamo purtroppo andare. Andiamo. – 2009. godine uvodi se novi plan i program studiranja na Kineziološkom fakultetu u trajanju od 5 godina po takozvanom bolonjskom načinu studiranja, pa tako i nastava iz predmeta skijanje doživljava promjene u organizaciji, te se danas realizira na 3. godini studija u trajanju od 10 dana, što zajedno s teorijskim predavanjima čini fond od 75 sati nastave. Na moju veliku žalost prelaskom na bolonjski sustav edukacije smanjili smo fond sati i to više nije na 2 godine, nego se odvija samo na 1 godini. Ono što karakterizira skijanje je zapravo to da se radi o terenskom obliku nastave, jednoj nastavi gdje su studenti izolirani, izdvojeni iz mjesta gdje živimo i nalazimo se zapravo svi zajedno na jednom mjestu i na taj način stječemo ona prijateljstva koja su karakteristična za naš fakultet i smatram da je zapravo skijanje jedan od predmeta koji čini naš fakultet drugačiji i različitim od ostalih. Ono što sam kao profesor sa drugog fakulteta uočio je velika predanost i okrenutost organizaciji nastave i mislim da sam kroz ove godine puno toga naučio i od Bojana i od drugih njegovih kolega. Ja smatram da su učitelji skijanja koji su završili fakultet najkompetentniji, zbog toga jer osim skijaške tehnike, oni posjeduju druga teoretska znanja koja su važna za rad sa svakim sportašem. To je metodika, teorija treninga,
pedagogija, fiziologija, medicina. Dakle, oni su zaokruženi pedagozi. I zato bih želio, kao dugogodišnji predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, zahvaliti se i fakultetu i profesoru Matkoviću na predanom radu i na svemu dobro što su učinili za hrvatsko skijanje. Naklon do poda. Čestitam, kolege. Nastavni plan i program skijanje, a u proteklih nekoliko godina postao je prepoznatljiv u skijaškim krugovima i izvan granica Republike Hrvatske, pa tako studenti iz brojnih svjetskih sportskih sveučilišta iz Španjolske, Litve, Poljske, Češke, Latvije, Njemačke, Narodne Republike Kine aktivno sudjeluju u provođenju nastavnog procesa. Veliki broj internacionalnih studenata sluša nastavu iz skijanja i polaže ispite. Posebno možemo naglasiti suradnju sa najvećim sveučilištem za sport u svijetu, Pekinško sveučilište za sport, koje evo već drugu godinu šalje svoje studente. Nadamo se da ćemo u budućnosti i proširiti tu suradnju, jer predmeti skijanja to da svakako zaslužuje. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Nastavni plan i program iz predmeta skijanje provodi se temeljem stručnih znanja svih nastavnika koji sudjeluju u provedbi istog, ali i brojnih znanstvenih spoznaja koja su u konačnici objavljena u recentnim znanstvenim radovima. Nastavnici i suradnici predmeta skijanje sudjeluju i na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama, gdje prezentiraju nove znanstvene spoznaje u prostoru analize specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti skijaša. U protekle 3 godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu proveli smo znanstveno-istraživački projekt u području skijanja. Primarni ciljevi ovog projekta bili su definiranje kinetičkih i kinematičkih parametara vrhunskih skijaša u različitim disciplinama. Znanstveni doprinos ovog projekta temelji se na činjenici da smo uspjeli definirati modalne vrijednosti u alpskom skijanju koje nam pomažu pri planiranju i programiranju treninga mlađih skijaša. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Kroz cijeli niz godina koliko se skijanje održava na Kineziološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, zapravo se veliki broj studenata po prvi puta susreo sa tom aktivnošću baš ovdje kod nas. Zbog specifičnosti skijanja i te terenske nastave, kod većine se stvorila velika ljubav prema tom sportu i oni zapravo po završetku tog školovanja nastavljaju privatno skijati i upoznaju svoje prijatelje i djecu, obitelj i svoje sve bliže sa tim sportom i to je jedna vrijednost koju ovo skijanje na fakultetu također ima. Prije također puno godina Bojan i ja smo vodili jedan tečaj zajedno sa svojim kolegama, naravno tečaj za učitelje skijanja i tamo se pojavio jedan 16-godišnji crnomanjac i simpatični klinac, Vjeko Cigrovski. Vjeko, ti danas baštiniš plodove rada profesora Matkovića, stojiš na njegovim ramenima i možeš puno dalje vidjeti i to ti daje jednu obavezu da nastavu skijanja na fakultetu, ako ikako moguće, pokušaš učiniti još bolje. Sretno. Ringraziamento grande per il gruppo croato che da 25 anni viene a Sappada, tutti gli studenti che frequentano Sappada da 25 anni. Io personalmente un grazie per la loro presenza, grazie per essere stati qui con noi e spero per altri 25 anni di avere tutti i gruppi, i maestri che sono qui con noi da tanti anni, li ringrazio e mi auguro che ci siano sempre. Conosco lo staff dall'Università di Zagabria dal 1995, quindi sono tantissimi anni che ci conosciamo e collaboriamo assieme. È una collaborazione che dura da tanti anni, ormai si è formata un'amicizia con
i professori che prima magari erano studenti. Prošlo je više od 25 godina od održavanja prve nastave skijanja u Sapadi. Nastavu je slušalo nekoliko tisuća studenata, odrađeno je tisuće i tisuće nastavnih sati, podijeljeno je bezbroj skijaških karata, kao i bezbroj padova i ustajanja. Ali svima uvijek ostaje jedno, nezaboravno iskustvo za cijeli život. Kad jedan životni vijek prođe u jednoj takvoj ugodi, onda je to samo hvale vrijedno. 41 godina krasnoga druženja, krasnoga prijateljstva, kolegijalnosti. S kim? S mojim prijateljem Bojanom Boćijem. I ono što trebamo u današnjoj hipokineziji prenositi i dalje i promovirati tu ljepotu sporta, tu ljepotu nastave, te vrijednosti, pogotovo kineziološke vrijednosti takvog predmeta koji to pruža, a to je skijanje. Profesore, vi ćete se sigurno sjetiti ove moje rečenice. Prekrasno je skijanje u Aspenu, u Beaver Creeku, u Vejlu, ali najljepše je skijanje s faksom u Sapadi. Evo, već više od 25 godina Sapade, više od 25 godina naše suradnje, nadam se još barem toliko. Sretan vam rođendan. Bojči, Bog, nemoj se, sve u redu. Znaš, stvari su vrlo ozbiljne. Ti si u respektabilnim godinama, ti si deda, dobro, deda koji se ne da, to je istina, nego jesi se ti cijepio protiv gripe. Ti znaš da je vele doktori da su ti u 65. godinama jedna rizična dobna skupina, daj se čuvaj. I sad dođe mi Tomo i veli da ti slaviš 65. rođendan. Pa ko slavi 65 godina, pa nemoj to raditi. Ali dobro, slavi Barba, znaš, on je Metuzalem, on to radi sa Keopsom, može on, peglaj ti. Ali neka druga sam ti htjela reći. Jel ti znaš kaj je nas dvojicu spojila? Nas dvojicu je spojila velika ljubav prema... ne, to kaj ti misliš. Nas dvojicu je spojila velika ljubav prema skijanju. Upoznao sam te prije 40 godina, naravno na skijanju. Skijali smo, kroz naš život bilo nam je prekrasno, a ono kaj fascinira, ti i ja dan danas nakon tih 40 godina imamo želju i potrebu da se nađemo, da pričamo, da se zezamo, da uživamo u životu. Sretni smo kaj imamo jedan drugoga. A ti si posebno sretan frajer. Kaj zakaj? Pa čovječe Boži, ljudima je skijanje, znači, neki životni stil, fora, šminka, a tebi skijanje je život. Pa ne može bolje. I čim se stvari počnu komplicirati, a ti Bojane skijaj. Skijaj, kompa i život je samo jedan i nema reprizu. I kad misliš da si pretjerao, a ti pogasu. I zato ako misliš da ne treba živjeti sad, jer budućnost nam je groblje. I zato, dragi Bojane, želim ti, nek ti Bog da puno sreće i zdravlja, Majka Božja penez, lepe žene i veseli pimpek. Volim te, kompa. Dragi Bojane, Bojči, Cimeru, želim ti sretan i blagoslovljen 65. rođendan i veselim se i danjem druženju našem i prijateljstvu i hvala ti za ovih 25 zajedničkih nastavnih sezona i semestara na predmetu skijanje. Hvala, živio mi. Dragi profesore, ja nemam ništa drugo za reći nego da mi je velika čast i zaista veliko zadovoljstvo da vam mogu čestitati rođendan i nadam se da će ovo tradicionalno veselje koje svake godine u ovom drugom mjesecu imamo nastaviti se i sljedećih godina i ja vam želim zaista puno sreće i zdravlja i da ćemo se i dalje viđati u ovom drugom lijepom mjesecu u našoj Sapadi. Sretno! A sada sigurno se pitate zašto se slikamo ispred
prodavaonice košulja, 2001., 2002. i 2003. To je bilo vrlo živahno mjesto u Cortini gdje većinu nas vežu lijepe uspomene. Bojan, sretan 55. ili koji već, i još puno takvih rođendana u Cortini i Sapadi. Želim ti sve najljepše za tvoj 65. rođendan, jer se to smije reći. Želim ti još puno zajedničkog skijanja i naravno najviše zdravlja. Sretno. Jedan od rijetkih prijatelja koje i kada ne vidim i kada ne čujem, uvijek na njega računam i to mi je pravo veselje. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Sretan ti rođendan. Dođi. Matkoviću, sretan ti rođendan. Vrati nam se što prije da te malo preispitamo. Mi redovito treniramo, čekamo spremni. Otišao si s pobjedama, vratit ćeš se s porazima. Evo, prijatelji moji dragi, ideš u 65. godinu. Dok se sjetim tebe, sjetim se našeg djetinjstva od onih ranih 4-5 godina dok smo dijelili isto dvorište. Druži se s nama, mi smo bili nogometaši i nije nam jasno kako si onda uspio u nekom drugom sportu, a to je tenis, skijanje, košarka, ali svaka ti čast, napravio si dobar posao i jako sam ponosan na tebe. Puno sreće ti želim, zdravlja i da se još družimo. Još napomena na kraju, poslije zadnjih tenisa si se malo manje počeo javljati. Čemu je problem? Sretno ti bilo. Mom dragom, velikom i vječnom prijatelju želim sve najbolje za rođendan. Želim mu puno zdravlja ulaskom u zlatnu dob. Sjećam se naših druženja od najranije mladosti, gdje smo bili prijatelji, gdje smo bili suparnici na sportskim terenima. Puno vremena smo proveli u zajedničkom druženju, uključujući i kartanje, i nogomet, i košarku, i sve ostale sportove, jasno, a najljepši period je bio zajednički studij gdje smo pisali. Naravno, on je bio puno bolji đak od mene, puno bolji student, ja mu na tome čestitam, ali smo sačuvali to prijateljstvo i nadam se još punom druženja zajedničkog, puno zajedničkih puteva i naravno puno zadovoljstva i veselje, sve ono što smo prolazili i što očekujem da prolazimo. Sretno i puno zdravlja. Čast mi je i privilegija imati tebe za prijatelja. Još jedan put nek se toliko otkrene i da si mi zdrav i drugo ništa. To ti od srca želim. Pusa. Dragi Pipo, budući da su nas povezale dvije velike ljubavi, ti znaš koje. Dakle, ljubav prema lijepom i ljubav prema životu. Ja ti želim da još dugo živimo i da još puno lijepih trenutaka imamo zajedno. Dragi Bojči, iznimno sam sretan što mogu sa ovim dragim ljudima na ovaj način poželjeti ti sretan rođendan. Prije pola sata mi je Leticija rekla koliko smo slični. Nije ni prva. Iskreno bio sam ja iznenađen prvi put kad sam to čuo. A koliko smo slični, najbolje će možda dočarati jedna anegdota prilično istinita koju ću ispričati. Dakle, sjedim pred jednom bankom u automobilu i automobilu prilazi jedna gospođa dotjerana i kuca na staklo. Pipo, Pipo. Otvaram staklo i govorim gospođi, oprostite, nisam tako ružan. Ona ustukne jedan korak i zapanjena je, pita Pipo. Ja izlazim iz auta, ona me pogleda i kaže, oprostite, pogriješila sam. Toliko od mene, želim ti svu sreću, džamica pi, sretno. Ogni anno abbiamo festeggiato il compleanno perché cade sempre in piena stagione e sia i professori che gli studenti, anche il personale dell'albergo, abbiamo sempre festeggiato e colgo l'occasione per porgere anche quest'anno gli auguri di
buon compleanno e tanti 100 anni ancora di questa vita. Grazie. Ciao Bojan, buon compleanno e grazie per aver scelto Sappada. In bocca al lupo per tutto, ciao! Ciao Bojan, tanti auguri, è un piacere farti gli auguri per 25 anni di Sappada e per comunque tanti anni, anche se a te sembrano pochi, per la tua vita. Ormai fai parte del paesaggio di Sappada ed è a Sappada mancherebbe sicuramente qualcosa se tu non ci fossi. Naturalmente grazie per tutto il lavoro che hai fatto, per portare gente, per far sì che Sappada venga conosciuta in Croazia, in tutti gli ambienti in cui tu operi. E un saluto anche alla signora Anna Maria che ti sopporta sempre e che credo abbiate un bel feeling con lei, per cui non posso far altro che ringraziarti ancora e dirti avanti sempre meglio. Ciao Bojan. E auguriamo al professor Markovic un grosso augurio di buon compleanno, che quest'anno qui da noi a febbraio compierà gli anni come ogni anno, quindi professore tanti auguri dei tuoi 65 anni e in forma e un abbraccio grosso. Grazie. Un augurio a Bojan che oggi compie 65 anni e quindi da parte mia, tutto lo staff del Moonshine Taste of the Dolomites, un grande augurio di buon compleanno. Grazie e ci vediamo per un bicchiere. Vi offro una bottiglia di prosecco, vino per tutti voi. Grazie mille. Caro Bojan, voglio farti personalmente gli auguri. È tanti anni che ce li facciamo ogni anno. Mi ricordo ancora, e te lo ricordo, la prima volta che ci siamo conosciuti, che sei venuto in questo negozio, hai provato un occhiale, hai guardato l'occhiale, c'era scritto Giorgio Armani e mi chiedi cos'è Giorgio Armani e io gli dico Bojan, Madonna, Giorgio Armani, non conosci Giorgio Armani? Da lì è nata un'amicizia che c'è tuttora, ti auguro tanti auguri e spero di vederti ancora per 100 anni a Sappada. Ciao! Profesore, sretan rođendan, 65 je samo brojka, kronološka dob. Znate da radimo i biološku dob, tu ste još puno mlađi, čestitam na tome, još puno godina zdravlja i sreća. Damir! Dragi prijatelju, Bojane, Bojči, Mali, jer nije to samo bilo druženje, kao što sam malo čas spomenuo, samo u ovom poslovnom smislu, puno toga lijepoga druženja bilo u životu, zato mi dopusti da ti dignem ovu čašu, da nazdravim, od srca ti zaželim sve najljepše što ti poželjeti želiš prigodom tvoga 5. rođendana. Bojči, Bog ti da zdravlja i da Bog da se još puno godina družili u ovakvom ambijentu. Živjeli.